Dobar dan naše drage gledateljice i gledatelji, dobrodošli u novu epizodu Libertas Talks podcasta. Danas je sa nama jedan iznimno važan gost, zastupnik u Europskom parlamentu, gospodin Tomislav Sokol. Hvala vam još jednom što ste pristali gostovati u epizodi našeg Libertas Talks studentskog podcasta. Dobar dan vama, svim gledateljima. Evo, drago mi je da ste me pozvali. Ja sam isto počeo zapravo i svoju nekakvu, ajmo reći, karijeru kao studentski predstavnik, znači još tamo 2003. 4. 5. u vijeću pravnog fakulteta. Bio sam predsjednik studentskog kluba Matice Hrvatske, pisao sam zakon o studentskom zboru, onom još 2005. 6. sam bio u radnoj skupini, a i kao pomoćnik ministra se poklopilo da sam pisao zakon o obavljanju studentskih poslova, ovaj koji je odredio minimalnu satnicu studentskog rada i tako dalje, tako da imam neku i osobnu poveznicu sa studentskom, neću reći politikom, ali sa studentskim aktivizmom, pa mi je drago da evo, možemo malo govoriti iz te perspektive možda. Hvala vam, evo, fun fact, taj zakon u kojoj ste bili radnoj skupini i dan danas je na snazi, nije mijenjan 18 godina. Znam, ima prostora za poboljšanje, ali tad u tom trenutku je bio dosta veliki iskorak, s obzirom na to kako je to bila situacija prije, dosta je doprinio da ipak studentski predstavnici imaju veći legitimitet, nego što su imali tada, ste mogli biti izabrani sa 1-2 glasa doslovce. Sad ipak su malo te neke stvari sredili, malo i oko financiranja načina organizacije, ali sad definitivno je to već u velikoj mjeri outdated, nakon 20 godina je stvarno, mislim, bilo vrijeme da se donese nešto ipak novo ili da se ovo poboljša. Slažem se. Inače nam dolazite iz Hrvatske demokratske zajednice, član ste političke grupacije Europske pučke stranke u Europskom parlamentu, pa me zanima ako možete ukratko možda predstaviti onda nekakve glavne ideje kojim se vi bavite, u kojim odborima ste točno bili možda u prošlom mandatu, ovo vam je drugi mandat ako se ne varam. Evo, da gledatelji možda dobiju dojam malo više o tome čime točno se vi bavite u parlamentu. Da, dakle, Europska pučka stranka je najveća politička grupacija u Europskom parlamentu, znači sa preko 180 zastupnika, znači to je desni centar sa nekakvom temeljnom demokršćanskom idejom u svojoj pozadini. Tu su članice najveće stranke poput Njemačke sada ponovno vladajuće grupacije CDU, CSU, Španjolski Partido Popular, Forza Italije u Italiji, Republikanci u Francuskoj i dakle to je desni centar, znači temeljen na demokršćanskim vrijednostima, na nekakvom tradicionalnijem poimanju svijeta oko sebe, važnosti privatne inicijative, privatnog vlasništva, osobnih sloboda, dakle to je jedna klasična nekakva desno, ali umjereno desno priča. Što se tiče mene konkretno, dakle ja sam bio u prošlom mandatu potpredsjednik odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, još uvijek sam član tog odbora, tu sam bio izvjestitelj ili se bavio intenzivno konkretnim fajlovima vezano uz uvođenje jedinstvenog punjača, dakle ja sam bio jedan od nekoliko zastupnika i to jedini hrvatski koji je potpisao inicijalnu inicijativu još početkom tog prošlog mandata da se krene uvođenje tog jedinstvenog punjača, jer znamo kako je bilo do tada, znači, odnosno do nedavno da ste imali Apple sa svojim, da ste imali različite proizvođače sa svojim i naravno da su to bili na dodatni troškovi, dodatna gnjavaža i slično. Na ovaj način smo to spriječili, odnosno zaustavili, sada svi moraju imati jedan jedinstveni standard, znači kupite jedan punjač, on vam vrijedi za sve, znači i za iPhone, i za Android, za bilo što. To je jedna stvar, druga stvar, bio sam pregovarač isto za direktivu o potrošačkim kreditima. Dakle, tu smo recimo omogućili neke vrlo konkretne benefite za naše potrošače, recimo to da se više neće moći povećavati minus na računu bez izričitog pristanka potrošača. Banke će morati potrošačima davati puno više informacija o rizicima, mogućnosti uzimanja kredita. Neće više biti onog zavaravajućeg oglašavanja, uzmite kredit, to će vam riješiti sve životne probleme, nema rizika, sve divno, krasno. Dakle, morat će vam dati puno konkretniju informaciju o tome, a isto smo se trudili olakšati i kod ocjene kreditne sposobnosti, da recimo studenti koji imaju studentske kredite, da im se to ne uzima kao nekakav otežavajući faktor, nego da i oni mogu lakše doći do kredita od tih potrošačkih u nekoj ranijoj fazi, ali naravno uzimajući obzir da to ne bude na taj način da opet ne bude pretjerano, da ne dođu u situaciju da ne mogu otplaćivati te kredite. Dakle, da se studentima omogući uzimanje kredita, ali da se opet ograniči na način da ne dođe do situacije da ne mogu to otplaćivati. Tako da evo, to je bilo što se tiče konkretno zaštite potrošača. Što se tiče zdravstva, dakle ja sam tu koordinator
Europske pučke stranke, dakle to je glavna osoba za tu pojedinu temu, dakle svaka politička grupacija u svakom odboru ima jednog koordinatora koji je glavna osoba koja određuje kakva će biti politika te političke stranke na toj temi u tom odboru. Dakle, ja sam već neko vrijeme koordinator za zdravstvo i tu nam je glavni cilj s jedne strane omogućiti i ojačati europsku farmaceutsku industriju, da budemo manje ovisni o uvozu iz trećih država poput Kine, Amerike i slično. Dakle, vidimo koliko je sad to relevantna tema. Upravo tema carina na farmaceutske proizvode, na lijekove je danas jedna od glavnih zapravo kamena spoticanja u odnosu između Amerike i Europe, zato što mi tu recimo odnosno na Ameriku imamo suficit. Znači više izvozimo Ameriku lijekova nego što uvozimo iz nje, ali smo opet ovisi o uvozu aktivnih sastojaka, dakle koji su ključni za razvoj lijekova iz zemalja, recimo za generičke lijekove iz zemalja poput Indije i slično. Tako da je to jako osjetljiva stvar i tu se treba jako paziti, jako treba biti pametan u obrani svojih interesa, da ne postanemo više ovisni o drugima, jer u slučaju krize, ako je stani pani, svako prvenstveno štiti sebe. Tako je bilo na početku covida, recimo, kad je bilo pitanje cjepiva, kad još cjepiva nije bilo dovoljno, da su i Amerikanci i Englezi koji su imali tvornice na svom teritoriju učinili sve da ta cjepiva prvo dođu kod njih, a nama što ostane. Tako da u tom kontekstu strateške autonomije, sigurnosti, pripravnosti za krize, uz naoružanje i hranu, lijekovi su, ja bih rekao, treći strateški sektor gdje ne smijete ovisiti o drugima. Tako da je tu pitanje kako jačati europsku farmaceutsku industriju, vratiti proizvodnju više toga u Europu, ali isto tako omogućiti da lijekovi budu jednako dostupni za sve građane Europske unije. Mi danas imamo situaciju da u jednoj Njemačkoj bude dostupno 46-48 novih lijekova za rak, koji su odobreni na razini Europe, a u nekim manjim zemljama istočne Europe to je 3 do 5 lijekova samo na raspolaganju. Dakle, ogromne su razlike i moramo to spriječiti, znači ne smijemo imati građane prvog i drugog reda, znači mi moramo omogućiti da građani i u Hrvatskoj, i u Poljskoj, i u Mađarskoj, i u Slovačkoj, i u Bugarskoj imaju pristup istim lijekovima kao što je to u Njemačkoj, Francuskoj i slično. Tako da tu treba naći nekakav balans, ali to je nekakav sad glavni moj interes. Tu sam isto jedan od pregovarača glavnih vezano uz tu reformu tog zakonodavstva. Također sam direktno involviran i u novi zakon o kritičnim lijekovima, koji je napravljen direktno na način da se daju poticaje za razvoj lijekova u Europi. Dakle, onaj ko će razvijati lijekove u Europi, ulagati u istraživanje, razvoj i slično, taj će dobiti poticaje, taj će moći lakše dobiti na javnoj nabavi i slično. I ono što je posebno bitno, što će meni biti tu prioritet, je pitanje takozvanog stockpilinga. Dakle, to konkretno znači da u slučaju nekakve nestašice, recimo antibiotika ili nečeg sličnog, u jednoj zemlji članici da ne smijemo imati situaciju da recimo druga zemlja članica ima to na lageru u skladištima i da ne želi podijeliti. Za svaki slučaj da njima ostane, kao što smo isto imali na početku covida. Dakle, ideja je da se tu stvori jedinstveni europski sustav, da kada imate nestašicu lijekova u nekoj državi članici, da se na razini Europe koordinira i da lijekovi koji su na zalihi negdje u nekoj drugoj država članica moraju biti upućeni tamo. Dakle, opet a ne da veliki uzmu sve za sebe. Znači, to je nešto što će sad biti apsolutni prioritet. I još bih istaknuo Europski prostor za zdravstvene podatke, dakle tu sam bio glavni izvjestitelj. Dakle, što to zapravo znači? Znači, svi ćemo mi kroz nekoliko godina imati jedinstveni europski elektronički zdravstveni karton, u kojem će biti svi naši zdravstveni podaci, on će biti digitaliziran i vi ako putujete negdje u Europu, recimo ako idete na Erasmus na razmjenu, morate ići kod doktora, znači doktor će moći odmah vidjeti iz tog sustava na svom jeziku koji su vaši zdravstveni problemi, koje su stvari koje treba liječiti, vašu kompletnu zdravstvenu povijest, jeste li alergični na neke lijekove, primate li već neku terapiju i možda će vam puno brže, jednostavnije prepisati adekvatnu terapiju. Jer danas se može dogoditi ako recimo da ste na studentskoj razini, morate kod doktora tipa Njemačku i Austriju, vi dođete kod njega, ne zna ništa o vama. Dok se vi sporazumijete opće na adekvatnom jeziku, dok on shvati što vi imate, pa se onda traži dodatnu dokumentaciju, vi možete izgubiti tjedna, ako ne i više vremena, dok on vama ne može dati adekvatnu dijagnozu. A na ovaj način će se to moći sve napraviti praktički odmah. Tako da na taj način, pogotovo ljudima koji putuju, pogotovo ljudima kao što su studenti recimo, koji su ili na razmjenama ili idu turistički ili iz nekog drugog razloga, ćemo jako olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti u odnosu na ono kakva je situacija sada. Evo, to su nekakve vrlo konkretne stvari, već ima dosta toga, ali vidite da Europski parlament nije samo parlaonica, nešto konkretno i radimo. Da, evo, baš ste dali više dobrih primjera kako to izgleda u praksi, pogotovo, evo, spomenuli ste i na početku same te
poznate C punjače. To je nekakva mala promjena na svakodnevnoj razini koju možda uzimaš zdravo za gotovo, a to je neko negdje smislio i mora se boriti za to da bi nam danas olakšao život, da su svi i punjači jedinstveni. Znate koja je to borba bila? Znači, ta priča jedinstvenom punjaču traje 15 godina. Znači, još prije nekih 15 godina su krenule prve inicijative da se to ujednači. Ali naravno veliki proizvođači poput Apple recimo nisu to baš htjeli, jer oni jako žele da oni imaju nekakav svoj ekskluzivitet i da vi morate uz njihov recimo mobitel ili tablet kupiti njihov punjač. I oni uvijek imaju neki svoj poseban standard i slično. Tako da je tu bilo puno otpora, pa onda u jednom trenutku došla varijanta kao nećemo to regulirati zakonodavstvom kao obvezujuće, nego neka to kompanije same unutar sebe odrede što će biti zajednički standard. Naravno da toga nikad ništa nije bilo. I onda smo jednostavno na početku prošlog mandata, tamo 2019. 2020. shvatili da to ne ide i onda nekoliko nas iz Odbora za zaštitu potrošača potpisalo jednu inicijativu s kojom smo išli prema Europskoj komisiji, jer Europski parlament ne može sam predlagati zakon, nego to radi komisija, koja je nekakav ekvivalent vlade, ali ako mi postavimo dovoljno jak politički pritisak na njih, onda ih možemo potaknuti da to naprave. A mi smo baš to napravili sa tom inicijativom, znači napravili smo politički pritisak na komisiju, što je njih natjeralo da onda izađu sa svojim prijedlogom koji je na kraju evo i usvojen. Da, to su svoji poznati trijalozi između vas, Vijeća Europske unije i... Tako, znači komisija predlaže, a parlament i vijeće se moraju međusobno usuglasiti. Prodefinirati svoju poziciju, a onda naći međusobni kompromis. Dakle, ideja cijele priče je da u parlamentu sjede predstavnici građana koji su neposredno izabrani od svih, a u vijeću su predstavnice država. I to je taj dvostruki demokratski legitimitet. Zato meni uvijek ide na živce kad se govori Evropom vladaju neizabrani birokrati. Mislim, to je jednostavno glupost. To je dosta dobar checks and balances sistem. Pa da, jer šta, znači, kad mi idemo na izbore, kog mi biramo? Biramo ministre. Ne biramo ministre, biramo zastupnike u Saboru koji onda biraju vladu, jel tako? Mi smo imali neke premijere poput Oreškovića koji uopće nije izašao na izbore. Da. I to niko tada nije nešto posebno problematizirao. Dakle, mi imamo i sada situaciju da je parlament i vijeće, znači dvostruki legitimitet, biraju tu Europsku komisiju. Jer kad se kaže neizabrani birokrati, cilja se na komisiju. Ali upravo ideja da parlament koji je izabran od naroda, isto kao što je i Sabor, i s druge strane vijeće koje zastupa države, da imamo taj dvostruki sistem osigurača koji omogućuje da na kraju budu izabrani ljudi koji ipak imaju nekakav legitimitet. S tim da svaka država članica ima svog predstavnika u komisiji, ajmo reći, ne formalno svog predstavnika, ali svaka država nominira jednog člana. Tako da imate i kroz to zapravo način kontrole kako i obrane nacionalnih interesa. Jer sve države su tu jednake. Znači Francuska, Italija, Cipar, Hrvatska, Slovačka svi šalju jednaki broj. I svi ti ljudi na kraju moraju biti potvrđeni i od vijeća i od parlamenta. Što opet znači da je velika uloga država članica i da vi kroz taj sustav odabira komisije i to kako možete štititi nacionalne interese i paziti da u komisiji budu ljudi koji će biti ipak kvalitetni i koji će raditi svoj posao kako treba. Tako da jedan od razloga zašto sustav odlučivanja u EU je toliko kompliciran je što morate zadovoljiti interese država članica. A ja mislim da je to dobro, mislim da taj mehanizam treba, mislim da države članice trebaju i dalje zadržati bitnu ulogu u odlučivanju, jer je to jedini način da male države poput Hrvatske mogu štititi svoje interese. Zato ja se i dalje zalažem između ostalog da se u vijeću tamo gdje, u onim ograničenim područjima gdje on postoji, a to je pravo veta, vanjska politika, porez i obrana, da se to pravo veta i zadrži. Dakle, to znači da svaka država članica može blokirati donošenje odluke. Jer to je najbolji mehanizam, dakle, tih par ograničenih područja, da i male države mogu zaštititi svoju suverenost i svoje nacionalne interese, da ih netko neće moći prisiliti na nekakve ustupke koje one to ne žele. Znam da se svi hrvatski zastupnici ne slažu nužno s tim, dakle, postoje različiti stavi unutar delegacije Hrvatske u Europskom parlamentu, ali definitivno svi mi iz HDZ-a zastupamo jasan stav da zbog zaštite nacionalnih interesa i suverenosti u tih par ograničenih područja mora ostati pravo veta i dalje. Tako da ti mehanizmi svakako postoje, ali jako je važno da i dalje se ne mogu nikakve odluke u EU donijeti bez država članica. Mislim da je to jako važna poruka za sve koji se boje da je Hrvatska ulaskom u EU potpuno ostala bez ikakve mogućnosti zaštite svojih interesa, suverenosti i da sad neki trust mozgova nama neke stvari nameće. Ipak mi sudjelujemo u tom procesu donošenja odluka itekako. Nadovezao bi se, evo sami ste spomenuli, znači jedinstveni zdravstveni karton na razini Europske unije. Kroz koliko vjerujete da bi se to moglo ostvariti? Evo, pogotovo nama je to bitno radi, evo, spomenuli ste sami Erasmus, studenti, putujemo često. Vjerujete da će to biti do kraja ovog mandata realizirano?
Dakle, znači to će se implementirati kroz više faze. Neće svi dijelovi biti na snazi isto vrijeme, ali recimo kroz nekih 5 do 6 godina bi praktički cijeli sustav trebao biti u punoj implementaciji. Puno će ovisiti o financijskim mogućnostima, ali i o spremnosti država članica da stvari implementiraju. Ako tu budu otpori, to će biti problem i zato mora i Europska unija pomoći kroz financijske poticaje prvenstveno i kroz neke druge načine kako bi države članice doista to implementirale. I jako je važno da dobijemo i zdravstvene radnike, pogotovo doktore, da oni budu suglasni s tim i da oni budu spremni to implementirati, a ne da postavljaju prepreke. Jer znate da je ta medicinska struka nije uvijek previše spremna, kako da kažem, spremno prihvatiti svaku promjenu, pa i njih će trebati isto tako pripremiti. Ali vjerujem da se to može napraviti, vjerujem da kad to krene, da će to zbilja funkcionirati kako treba. Da, to je uvijek ono, ajmo to nazvat problemom, kad se donese nekakve propisi i nekakve direktive sa razine Europske unije, nije svaka zemlja jednako razvijena, nije u svakoj lako implementirati neke stvari koje je lako implementirati u Njemačkoj, nije isto i u Hrvatskoj. Ali vidite, recimo, baš zanimljivo, baš govorimo o digitalizaciji, zdravstva, Njemačka je jedna od najgorih zemalja članica. Evo, primjer. Mada recimo ovako intuitivno nikad ne biste to rekli. Ja? Da. Dakle, jer kod njih je to specifično jer oni su savezna država, kod njih je zdravstvo u nadležnosti primarno pojedinih saveznih država, znači Bavarske, Baden-Württemberga, Saske i tako dalje. Znači one su te koje su primarno nadležne za zdravstvo. I onda tu postoje velike razlike, nisu sve one digitalizirane do iste tog segmenta, nisu interoperabilne često između sebe, pa onda vi sa kartonom iz jedne države ili bolnice ne možete ići u drugu. Tako da imaju oni jako puno problema, nije to sve idealno. Recimo oni koji su najdalje došli, tu su možda ove skandinavske zemlje, Finska, Estonija je dobar primjer. A i Hrvatska tu nije loša tim nekakvim rangiranjima u smislu digitalizacije zdravstva, mi stojimo onako solidno. Nismo najbolji, ali sigurno nismo ni najgori. Tako da, evo, nije uvijek sve kod drugih bolje, nismo mi uvijek u svemu najgori, mislim da tu stojimo dosta dobro. Mislim da Njemačka čak nema ni ovaj sustav kao što mi imamo i građana. Mislim da oni nemaju ni e-gruntovnice, ni nikakve takve usluge, tako da evo, na nekim stavkama smo definitivno i bolji. Spomenuli ste Estoniju, evo sad pričamo o digitalizaciji, oni su, ako se ne varam, jedina država u Europskoj uniji koja ima elektronično glasanje na izborima. Možda koji je vaš stav prema tome na izborima na bilo kojoj razini? Elektroničko glasanje, to je jako dobra tema. Tu treba biti oprezan. Ako se sjećate izbora u Americi, ne ovih sad, nego onih predzadnjih, znači 2020. gdje ste imali recimo dosta glasanja poštom i slično, vi znate kakva je afera nastala kod toga, da je bilo puno optužba da se tu manipuliralo i slično. Tako da tu treba biti oprezan jer dok nemamo dovoljno povjerenja u sam sustav, a to je u Hrvatskoj mislim jedan od velikih problema, onda treba biti jako oprezan s uvođenjem toga. Jer gledajte, mi doslovce možemo imati situaciju da sad netko recimo dobije više elektroničkih glasova nego što je dobio na terenu, jel? Znači onim nekakvim, na biračkim mjestima. Odmah će druga strana reći da je tu bila nekakva muljaža, namještanje i tako dalje. Znate kako to kod nas funkcionira. Da. Mi smo imali više, mada realno mislim da je naš sustav kontrole, znači kako tko glasa, u Hrvatskoj dosta dobar. Recimo, mislim da je puno bolji nego u Americi. Znači, kod nas su te kontrole puno jače na samom biračkom mjestu i te procedure puno jasno različite nego što u Sjedinjenim državama. S tim da je tamo to varira od jedne savezne države do druge. Znači, vi recimo imate situaciju da velike stranke, velike liste obično imaju svoje članove biračkih odbora ili svoje promatrače i onda oni u startu mogu u svojim centralama javljaju kakav je rezultat i sve praktički ove stranke ili ove velike stranke mogu preko svojih ljudi na biračkim mjestima provjeriti da li se oni službeni rezultati poklapaju s onim podacima koje oni imaju. I zato je praktički prevara kod nas skoro pa nemoguća. Dok je to, kažem, ako se krenu voditi nekakvi drugi sustavi gdje nemate direktnu kontrolu nad tim ko je kako glasao, odnosno, naravno, ni ovdje ne znate ko je glasao, ali znate kako se glasalo, onda to može biti veliki problem. Tako da, mislim da dok ne razvijemo dodatno povjerenje u naše institucije, da treba biti jako oprezan sa uvođenjem nečega, što mislim da bi vrlo moguće još povećalo te sumnje u regularnost izbora i sl. Treba to dosta dobro razraditi. Što se tiče nekakvih aktualnih tema kojima se Europska unija bavi, pratimo znači u medijima vrlo intenzivno zadnjih nekoliko tjedana. Odnos Amerike, Europske unije, općenito Amerike i cijelog svijeta, ali ajmo konkretno odnos Amerike i Europske unije. Spominju se te takozvane tarife, carine koje je predsjednik SAD-a Donald Trump uveo ili uvodi pa odustane od uvođenja. Evo, što nam možete kao direktno člana Europskog parlamenta reći, koje mišljenje imate o tome što se trenutno događa i jesmo li počeli neku novu eru trgovinskih ratova? Pa mislim da smo ušli u novu eru generalno. Mislim da je nova era jednostavno ta da je ona
kako da kažem, znači ideja da postoji nekakva međunarodna zajednica kao nekakva nadinstanca koja će rješavati nekakve globalne probleme, mislim da je prošla. Dakle, mi ulazimo u period gdje neće postati jedna dominantna sila, kao što su bile Sjedinjene države, nego ćemo imati ipak više multipolarnost. Dakle, imat ćemo više centara moći, više država koje su slične po nekakvoj ekonomskoj, vojnoj i geopolitičkoj snazi. Dosta slično periodu kako je bilo recimo krajem 19. početkom 20. stoljeća, prije Prvog svjetskog rata. I ta ideja, i tu se jednostavno moramo prilagoditi. Mislim da dolazimo u razdoblje gdje će gola sila i odnos snaga puno više utjecati na međunarodnu politiku nego što je to bilo do sada, ili bar nego što je to bilo vidljivo do sada. I u tom kontekstu svako treba prvenstveno gledati svoje interese. Mislim da je Europa tu dosta dobro pozicionirana. Mislim da se to sad vidi gdje imate zapravo fight između SAD-a i Kine. Europa tu sada je u dobroj poziciji da s jednima i s drugima ispregovara vrlo povoljne dilove za sebe. Tako da mislim da iz evropske perspektive treba gledati stvari optimistično. Mislim da je vrijeme da je Europa odrasta u nekoj mjeri, da moramo shvatiti da ne možemo biti do kraja američki vazali i potpuno ovisiti o Americi, da moramo razviti u nekim područjima samostalne politike. Spomenuo sam zdravstvo, ali to je svakako pitanje vojske i naoružanja. Dakle, jačanje europske industrije, da budemo manje ovisni o uvozu opreme iz Amerike i iz drugih dijelova svijeta, i pitanje proizvodnje hrane. I da su to 3 strateška sektora gdje ako tu ste samodostatni, ako ne ovisite o drugima, onda praktički ste u puno bolje poziciji u odnosu na bilo koga i u nekakvim geopolitičkim međunarodnim odnosima, u slučaju kriznih situacija i slično. Mislim, pogledajte Rusiju recimo. Znači, zašto sankcije protiv Rusije u principu ne funkcioniraju? Zašto nisu dovele do kraja rata u Ukrajini? Jer oni imaju dovoljne zalihe energenata, imaju dovoljno razvijenu vojnu industriju da su u velikoj mjeri samodostatni. Neke stvari mogu uvesti iz Kine i slično, ali u principu većinu toga proizvode sami. Imaju dovoljnu proizvodnju hrane da ne ovise o uvozu hrane. Dakle, praktički imaju sve ključne strateške resurse da nisu ovisni o drugima. A kad dođe do krize, kad dođe do nekakve možda sukoba, rata i slično, onda je najvažnije da imate stvari na svom teritoriju, a ne da vas neko može zavrnuti pipu i da ste onda u problemima. Tako da mi sad dolazimo u tu situaciju, mislim da američka moć opada. Sjedinjene države su sad u situaciji da im je javni dug i deficit postao neodrživ. Znači, njihov javni dug je početkom ovog stoljeća bio na nekih 50% BDP-a, sad su prešli preko 130%, znači to je praktički skoro u postotnom smislu kao Grčka, u apsolutnom iznosu naravno puno više, i to je jednostavno neodrživo. Oni isto tako outsourcali veći dio svoje industrije u Aziju, Kinu, Vijetnam i slično. I sada je to problem, jer sad ako gledate čisti industrijski output u nekim ključnim strateškim područjima, recimo proizvodnja oružja, čelika, energenata i slično, oni u slučaju krize imaju veliki problem. Recimo, ako dođe do krize s Tajvanom, gdje će trebati u nekakvom kratkom vremenu proizvesti veliku količinu, recimo, naoružanja, municije, raketa, granata, tu oni se praktički dolaze u problem da Kina može imati veći output od njih. I zbog toga, dakle, da glavni ciljevi ovog što Trump radi, mislim, dakle, nije to nekako njegovo personalno ludilo, mislim da su to ljudi oko njega vrlo studiozno promišljali. Dakle, ideja je vratiti industrijsku proizvodnju u strateškim sektorima poput vojske i lijekova u Ameriku, smanjiti javni dug do razine da bude održiv, jer ovo sad jednostavno je van kontrole. Pokušali su također iskoristiti to da se kapital iz dionica prebaci u obveznice, što bi Americi omogućilo da dio svog javnog duga lakše refinancira, im se to bilo u glavu, jer im se prinos na obveznice povećao, dakle cijena zaduživanja se povećala, jer je kapital nije otišao u američke obveznice, nego u njemačke i neke druge, tako da tu su se itekako zeznuli. Ali cilj je sve to, znači i povratak industrije i smanjenje javnog duga odraditi, a da istovremeno dolar ostane ključna globalna valuta. Dakle, jer jedan od glavnih izvora američke moći, ja bih rekao, uz soft power, a to je njihova kulturna dominacija, znači filmska industrija, glazbena industrija i tako dalje, tu vam je još vojska i tu vam je dolar. Dakle, dolar je danas u nekim ključnim područjima ekonomskim, poput trgovanja energentima i dalje ona ključna valuta. Dakle, zemlja A prodaje naftu zemlji B, nijedan od njih nije Amerika, a prodaje se u dolarima. I također, dolar kao rezervna valuta Americi zapravo je do sada omogućavao da se može zaduživati praktički bez ograničenja, to može pokrivati de facto, da sad pojednostavimo stvar, štampanjem dolara. A to jednostavno sada dolazimo u situaciju da to jednostavno
dugoročno neodrživo, počeli su se stvarati paralelni sustavi plaćanja, dakle BRICS zemlje, znači Rusija, Kina, Indija, Brazil, već stvaraju nekakav svoj klinički sustav koji je neovisan o dolaru i jednostavno trendovi su takvi da američka moć opada i da za američku globalnu dominaciju nisu dobri. I zbog toga sad Amerikanci pokušavaju spasiti što se spasi da, znači kroz carine, kažem, vratiti proizvodnju u Ameriku, smanjiti javni dug, s tim da ono na što su oni računali, da će oni uspjeti bulijat praktički sve druge i da će kroz metodu pritiska individualne zemlje pristati da plaću Amerikancima de facto carine, odnosno njihovi izvoznici u Americi da plaćaju carine, a da im oni neće u Americi uvesti kontracarine. Jer naravno, ako druga strana, ako što je napravila Kina, uvede Americi kontracarine, da cijela ideja o povratku industrije u Ameriku propada. Tako da oni nisu računali da će dobiti tako žestok odgovor s drugih strana, od Kina, ali i od drugih, da se svi neće samo pokloniti, predat. I zato sad mislim da su oni u dosta velikom problemu. Ali mislim da je to za Europu prilika, da Europa ako definira svoje strateške prioritete, ako bude u stanju djelovati skupa, može iskoristiti ovu situaciju da postane puno globalno relevantnije nego što je bila do sada. Ono što je najvažnije što mi moramo u Europi riješiti je pitanje energenata. Dakle, smanjenje ovisnosti u uvozu energenata jer mi nemamo dovoljno vlastite proizvodnje nafte i plina. Ona još opada, znači ova plinska polja u Sjevernom moru su praktički sad na izmaku i mi moramo riješiti pitanje energenata. Dakle, to nam treba energetski miks, znači nuklearna energija, hidroenergija, obnovljivci, ali u nekom racionalnom omjeru, vodik kao nešto što se sad jako ulaže, što može stvarno biti u velikoj mjeri zamjena za plin. Dakle, trebamo napraviti energetski miks koji će nam omogućiti da opet budemo što više samodostatni, a da ne zamijenimo jednu ovisnost, a to je ovisnost o uvozu plina iz Rusije, da ne zamijenimo sa ovisnošću uvozu plina s Bliskog istoka, iz Katara i tako dalje, jer to, kao što možete i sami vjerojatno zaključiti, ne bi baš bila idealna situacija u smislu sigurnosti, spremnosti i tako dalje. Pokrivamo jako velik niz tema. Imam za svaku temu koju dotaknemo bi pitao follow-up, ali neću. Ali evo, konkretno što se tiče energenata, zašto sankcije nisu bile toliko uspješne? Znamo na kraju, uvede se sankcije, Rusija sad direktno, na primjerice, ne prodaje Njemačkoj svoje energente, ali onda ti isti energenti stižu preko trećih strana, praktički Rusija prodaje Indiji, Indija prodaje nazad u Europu. Koliko su zapravo onda te same sankcije suvisle po vama? Pa one jesu donekle ograničile mogućnosti ruske ekonomije, ali da će one odlučiti rat, neće, to je potpuno jasno. Kao što sam rekao, Rusija je samodostatna praktički u svim bitnim strateškim segmentima i dovoljno je velika da može pojačati tamo gdje je problem, gdje je deficitarna, može pojačati, može dodatno investirati i tako dalje. Tako da Rusija je najgora zemlja za uvesti sankcije, praktički. Dakle, jer oni imaju sami za sebe sve. I u slučaju stani pani krize, oni sve, ili skoro sve mogu napraviti sami. Naravno, ne na istoj razini. Dakle, oni se neke stvari komfora u jednom dijelu moraju odreći. Ali, ne moraju se odreći onih stvari koje su ključne za život. Dakle, vi možete živjeti bez američkih filmova, originalnih, kako iskidaju piratski i tako dalje, nemam pojma, ali bez ovih stvari, bez hrane, bez energenata ne možete, lijekova i slično. Tako da sankcije su imali do neke mjere efekt, ali da će one biti, ono što bi rekli, game changer neće. E sad, zašto sankcije ne funkcioniraju? Pa prvo jer imate zemlje koje jednostavno nisu dio tog sustava, dakle Kina, Indija i tako dalje. Dakle, oni jednostavno imaju svoje interese. Dapače, Kini ovakva situacija odgovara jer sad može dobiti energente iz Rusije po puno jeftinijoj cijeni nego prije. A još je bolja fora što sad mogu dobiti energente po jeftinijoj cijeni i onda ih još mogu po skupljoj cijeni preprodavati Europi i drugima. Dakle, te sankcije da bi mogle funkcionirati do neke mjere, opet bi mogle funkcionirati jedno da su ih uveli svi ili skoro svi. A to se nije dogodilo jer Kina, Indija, Brazil, oni imaju svoje interese, Iran i tako dalje. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, Europa nije našla adekvatne supstitute. Mislim, da, mi jesmo našli supstitute u onom prvom smislu, onaj prvi prioritet, a to je da imate energenata, da se ne smrzavate. To smo uspjeli, jel? Ali rezultat je taj da kupujemo energente po nekoliko puta veće cijene nego što je u Americi. Dakle, njemačka industrija plaća 3 do 4 puta veću cijenu energenata nego američka. I onda mi govorimo o kompetitivnosti. Mislim, ne možete se natjecati s nekim ako su vam troškovi inputa nekoliko puta veći. Dakle, jednostavno ne ide. Tako da jednostavno smo mi u situaciji, dakle, da zbog toga što situacija je takva kakva je, se još uvijek nekim europskim zemljama više isplati, da i na ovaj način uvoze energente iz Rusije, mada to je skuplje nego što je bilo prije, ali još uvijek jeftinije od nekih drugih alternativa koje su im na raspolaganju. Recimo od uvoza iz SAD-a.
Mislim da je Hrvatska se tu dobro postavila, mi smo napravili LNG, mada je praktički cijela oporba ili skoro cijela oporba bila protiv toga i nama je to omogućilo da našu geopolitičku poziciju jako jačamo. Je taj plin skuplji od ruskog, ali u odnosu na naše susjede, ona nam daje puno veći leverage, puno jaču polugu moći u odnosu na njih. Recimo, primjerice Mađari i Srbi. Mi čak i susjede opskrbljujemo sa našim terminalom. I zašto sad Mađari lude? Zašto sad Orban nije oduševljen time? Jer kako Orban funkcionira? Zašto on bio toliko proruski orijentiran? Zato što on kupovao energente iz Rusije po jako jeftinoj cijeni, onda ih po skupljoj cijeni preprodavao okolnim zemljama Europske unije. Sad mu je od 1.1. to presušilo, pipa se zatvorila, propao mu poslovni model i sad on postao ovisan o nama. A ako se sjećamo sve što su radili Mađari u INI kroz zadnjih 20 godina, kad i oni kontroliraju, jasno da se sad malo stvari mijenjaju i da od toga gdje su oni bili u dominantnoj poziciji energetske odnosu na nas, sad su se stvari obrnule. Plus, ako još uzmemo primjer Srbije, isto tako, to je nešto što je itekako velika promjena. Zato se hrvatska vlada jako pametno postavila kad je forsirala taj LNG usprkos svih opstrukcija iz same opozicije. Mislim da nam to sad daje jednu jako veliku prednost i mislim da to svakako treba i u maksimalnoj mjeri iskoristiti. Pričali smo o ovom otrežnjenju Europe nakon jedno skoro 80 godina duboko ovisnosti o Americi. Vidimo sad totalni shift. Europa pokušava biti neovisna, pokušava biti sama i pokušava pokazati da ipak je relevantan igrač u sferi geopolitike i međunarodnih odnosa. Kako komentirate primarno neuključivanje Europske unije uopće u pregovore oko mira u Ukrajini? Sad pred par tjedana je to bila aktualna tema gdje su se Rusi i Amerikanci sastali samostalno u Saudijskoj Arabiji i bez Ukrajine i bez predstavnika Europske unije. Da li to bio neki pokazatelj i dva nekad bivša glavna sudionika bipolarnog sustava pokušavaju na taj način ipak ostati najrelevantniji igrači na toj jednoj svjetskoj pozornosti? Pa ima više razloga. Mislim, prvo, Amerikanci, odnosno Trump se želi izvući iz tog rata na način da, što bi rekli Amerikanci, that he doesn't lose his face. Znači da se izvuči iz rata, ali da ne bude percipiran kao gubitnik. Znači to je cijela priča. Jer on smatra da je cijeli rat pokrenuo Biden, da su prije toga još Obamina administracija, još 2014. Znači da su oni ti koji su potaknuli Ukrajince da krenu protiv Rusa, tako njih ne ulazim u točnost toga, ali to je onako kako Trump to percipira, da su oni kumovali tom ratu, da su oni izazvali Ruse i da se sad jednostavno on želi izvući iz toga i koncentrirati na druge stvari. S tim da oni isto tako gledaju, a to dijelom je istina, da je rat u Ukrajini i izolacija Rusije dovela do većeg približavanja Rusije i Kine. A to je nešto što Amerika apsolutno želi izbjeći, jer Trump percipira Kinu kao glavnu prijetnju američkoj globalnoj dominaciji. Što je isto tako točno. Rusija je jednostavno premala, ne u smislu veličine prostora, a u smislu veličine ekonomije, broja stanovništva i svega, da ona može biti globalni lider ili globalna prijetnja američkoj dominaciji. Ali ona može sa svojim energentima, sa svojom vojnom industrijom itekako doprinijeti kineskom jačanju u odnosu na Ameriku. I to je ono što ja mislim da sad Trump želi, dakle želi se izvući iz rata u Ukrajini, koji je za njega trošak, koji je za njega gubitak. Želi to isto tako iskoristiti da Rusiju više približi Americi ili bar ju odvoji od Kine koliko je moguće, kada on krene u ono što vjerojatno smatra ključima, a to je konačni obračun sa Kinom kao glavnom prijetnjom američkom globalnom poretku, recimo to tako. Dakle, mislim da je to okvir. Amerikanci gledaju na cijelu situaciju na način da ako se oni izvuku iz Ukrajine kompletno, da Europa sama nema dovoljno snage podržati Ukrajinu protiv Rusa. Dakle, oni na to gledaju čisto u smislu odnosa snaga. Znači, oni će pristati Ukrajinu da pristanu na bilo kakav deal s Rusima, samo da Amerikanci mogu reći, mi smo se izvukli iz toga, mi s tim više nemamo veze. Je li to točna informacija? Bi li mogla Europska unija, ako Amerika totalno i back-outa, bi li oni mogli financirati kroz sredstava? Nije stvar financiranja. Novci se nađu na razne načine. Ima Europa financijski kapacitet za to, ali problem je kapaciteta vojne industrije. Znači da se tu sigurno Europa ne može kratkoročno supstituirati ono što Amerika, dakle vojnu pomoć koju Amerika nudi Ukrajini. Da se sad Amerika potpuno izvuče iz svega, dakle Starlink im više ne snima teren, ne dobivaju više obavještajne podatke, ne dobivaju municiju, rakete, tenkove, sve već što je Amerika dostavljala. Europa to kratkoročno jako teško može supstituirati. Jedna od glavnih tema koju upravo zato raspravljamo u Europi je kako povećati kapacitet vojne industrije. Jer tu nije problem da mi možemo proizvesti sve.
ali ne možemo proizvesti u tim količinama koji su potrebni za ovako veliki konvencionalni rat kakav je u Ukrajini. Jer vi se sjećate da mi smo od 90. praktički govorili da je vrijeme velikih konvencionalnih sukoba gotovo, da će to biti samo asimetrične prijetnje, nekakvi teroristi, talibani, i tako dalje. Ako će biti borbe, to će biti to borbe sa nekakvim terorističkim ćelijama, na nekim drugim metodama, da ovih velikih sukoba između država koje su otprilike tu negdje po snazi, da toga nema. Sad vidimo da je ovo sasvim nešto drugo. Dakle, rat u Ukrajini je nekakva mješavina prvog i drugog svjetskog rata. Drugog svjetskog rata u smislu korištenja tenkova, artiljerije i slično, a prvog svjetskog rata u smislu da se jako teško pomiču linije fronta i slično. Ali čak se i teme sukoba pronalaze u istih vremena. Pa, ne nastaju ratovi ni iz čega. To obično su uzroci jako duboki. Ja isto mislim da je dosta opasna, pa rekao bih i glupa teza da je se sad Putin od jednog jutra probudio na lijevu nogu, poludio i rekao idem ja ratovati. Znači, stav da Ukrajina mora biti dio ruske interesne sfere, to je nešto što nadilazi Putina. To je stav ruskih elita koji je postoje jako dugo. Ideja da je Zapad dekadentan, da je Zapad degeneričan, da je Zapad odustao od nekakvih temeljnih kršćanskih vrijednosti i slično i da je Rusija ta koja je novi predvodnik kršćanstva, Treći Rim i tako dalje, to je stvar koja u Rusiji postoji kao ideja već stoljećima. Mislim, ako čitate Dostojevskog, vi vidite upravo takve ideje. Dostojevskog, Tolstoja i slično. Tako da Putin je proizvod svog društva i svoje zemlje i svog naroda. I ako neko drugi dođe umjesto Putina, vjerojatno bi bio još ekstremniji u nekim stvarima nego što je Putin. Tako da tu jesu te podjele apsolutno i puno dublje nego što se to vrlo često medijski prikazuje. A ono što je činjenica je da Europa tu se pokazuje, mora raditi na tom scaling upu, na povećanju vlastite industrijske baze i vlastitih kapaciteta. Jer ako imate situaciju da Europa u godinu dana proizvede granata koliko Rusija proizvede praktički u mjesec ili dva, onda je jasno zašto je stanje na frontu tako kakvo je. Ako Rusi ispale 10 puta više granata od Ukrajine, to je dugoročno naravno neodrživo. Dakle, Europa mora jačati na dugoročno kapacitete svoje vojne industrije, povećati količinu proizvodnje u svim mogućim područjima, ali za to će sigurno trebati vremena. To je ono što svi znaju i to i Amerikanci znaju i zato se Amerikanci mogu ponašati na ovaj način da zapravo oni postavljaju uvjete i da su oni ti koji određuju ritam jer su svjesni odnosa snaga. A Europa isto tako, umjesto da u nekim stvarima histerizira i da se nekad ponašamo kao mala djeca, jednostavno trebamo pokušati te odnosne snage malo promijeniti i postati jači. Ako ćemo biti mi sami jači, ako ćemo imati jaču vojsku, ako ćemo imati jaču industriju, onda i mi možemo pregovarati s drugima sa nekih drugih pozicija nego što je sada. Prije nego što odemo u zaključak epizode, ovako bi istaknuti, evo nedavno sam čak saznao informaciju i tu bi pohvalio hrvatsku vojnu industriju, da naši vojnici, hrvatski vojnici, vojnici hrvatske vojske, svaki komad šta koriste i nose na sebi od opreme je proizveden u Hrvatskoj od hrvatskih proizvođača, osim metaka, gdje ipak dokazujemo da smo konkurentni u tom aspektu što se tiče vojne industrije. A sad bih vas samo htio pitati, što se tiče obaveznog vojnog roka, mi sad slušamo da će se to najvjerojatnije kod nas od nove godine uvesti. Da li se na razini Europske unije priča o nekakvom obveznom vojnom roku, pošto sad živimo u tim nekim, kao što ste sami rekli, novim vremenima? Pričali se o toj temi da bi trebala svaka članica Europske unije, mi nemamo europsku vojsku, ali možda da li se priča u tim krugovima o nekakvom uvođenju obaveznog vojnog roka na razini cijele Europske unije, pa sukladno tome i nekakva financiranja da se daju svakoj zemlji članici za to provođenje? Gledajte, Europska unija to ne može napraviti jer Europska unija nema tu nadležnost. Znači, takve odluke su nadležnosti svake individualne države. A iskreno velike su razlike od države do države. Mislim, bit ću vrlo otvoren. Znači, sigurno stanje u Ukrajini ili stanje na Bliskom istoku ne doživljava s jednakom zabrinutošću i kao jednaki prioritet, ne znam, Portugal, kao što doživljava recimo Latvija ili Poljska, na primjer. Budimo realni. Ili situaciju odnosno na Tursku. Sigurno Grčka doživljava Tursku kao puno veću, ajmo reći, prijetnju ili izazov nego što doživljava jedna Irska, na primjer. Dakle, tu su velike razlike, s obzirom na to da se tu odluke donose jednoglasno, da je to primarna nadležnost država članica, to da će se na taj način to ujednačiti, formalno nekakvim zakonom, to nije moguće. Ali da postoji jačanje svijesti da treba više ulagati u vojsku i u vojnu industriju, ali u samu vojsku, znači u smislu povećanja broja ljudi, u smislu povećanja spremnosti za krize, za ratove i slično. Dakle, to je apsolutno.
Mi smo slušali, pa i u Hrvatskoj, desetljećima o tome kako što će nama vojska, to je prevaziđeno, to nam ne treba, to je outdated, zašto ne ulažemo u škole, u vrtiće. Znači uvijek je bila ista ta demagogija koja uglavnom dolazila s ljevice i zato smo mi sada u situaciji da toliko zaostajemo. Ja ću vam reći iskreno, znači jedine dvije države koje stvarno, ja bih rekao, Europske unije imaju ozbiljnu konvencionalnu vojsku, da mogu sutra u slučaju velikog konvencionalnog sukoba djelovati i zaustaviti nekakvu prijetnju izvana su Poljska i Grčka. Zašto? Jer geopolitički kontekst, znači Grčka ima Tursku s druge strane, Poljaci imaju tamo Bjelorusiju, Rusiju i slično i oni su cijelo vrijeme ulagali u velike konvencionalne vojne sposobnosti. S druge strane, jedna Njemačka koja je na kraju hladnog rata 90. imala praktički 5000 tenkova spremnih, jer su oni trebali biti prvi otpor u slučaju da Sovjetski savez krene u prodor prema zapadu, oni danas nemaju niti 100 funkcionalnih tenkova. Dakle, to je odnos snaga. Mogu ti tenkovi biti najbolji, može jedan taj tenk uništi 10 ruskih, ali ako Rusi imaju 5000 tenkova, vi imate 70, mislim o čemu pričamo. Tako da je sazrela je ideja da je sigurnost bitna, da vojske nisu neki zastarjeli koncept koji nam više ne treba i ako nećemo imati jaku vojsku i jaku sigurnost, onda neće biti niti škola, niti bolnica, niti vrtića, niti fakulteta, niti ničega, nego ćemo biti novi Bliski istok, nova Sirija i tako dalje. Tako da s te strane Europa mora puno više ulagati u svoju sigurnost u smislu i ovih konvencionalnih vojnih prijetnji, ali drugih potencijalnih prijetnji kao što je terorizam, kao što je ilegalna migracija, dakle recimo pitanje ilegalne migracije, tu se recimo europska percepcija jako promijenila. Od onog 2015. refugees welcome, dođete svi bez obzira odakle ste. Sad smo u situaciji da je Europa puno restriktivnija, da je shvatila da ne može svakog primiti na svoj teritorij, da oni koji su nelegalno u Europskoj uniji trebaju biti deportirani tamo odakle su došli, da ne možete imati osobe za koje je dokazano da nemaju pravo na azil, a da vam ostanu trajno na vašem teritoriju. Dakle, po podacima koje mi imamo, oko svega 20% onih za koje se utvrdi da su nelegalno u Europskoj uniji, da nemaju pravo na azil, bude deportirano. Znači, 80% ih ostane i dalje. Imali smo jedan takav slučaj da je jedan takav izvršen teroristički napad i ubio one švedske navijače u Briselu prije nekoliko godina. Upravo tako. Znači, kad je utvrđeno da nema pravo na azil, da treba biti deportiran, ali zbog aljkavosti i administracije, on je dalje ostao tamo. I onda vidimo situaciju da pogotovo ako dolaze ljudi iz zemalja koje nisu nam kulturološki kompatibilne, dakle gdje su ljudska prava nepostojeća, gdje se žene gleda na način da praktički ne smiju izaći iz kuće bez pratnje muškarca i slično. Dakle, kada dolaze ljudi iz takvog okruženja i sve ove kulturološke obrasce prenose ovdje, stvaraju svoja paralelna društva, pa oni u svojim kvartovima u Briselu i Parizu žive na način kao da su recimo u Afganistanu, onda je to i sigurnosna i svaka druga prijetnja za europski način života i mi trebamo, mislim, prestati govoriti o tome politički korektno. Trebamo jednostavno pogledati istini u oči i reći da je to problem koji moramo svi skupa zajedno rješavati. Ja se tu apsolutno slažem sa vama, ali evo u kontekstu Hrvatske, ko je onda tu najodgovorniji za dovođenje toliko tih 1000 stranih radnika u Hrvatsku? Hrvatska je to još puno umjerenija u odnosu na druge. Znači to je puno manje, recimo Orban je puno više uvezao stranih radnika nego Hrvatska, mada glumi je uvijek velikog suverenista, dakle puno ih više mađarskog nego kod nas. Kod nas su to još uvijek ljudi iz primarno zemalja koje su nam kulturološki slične, znači zemlje bivše Jugoslavije, Makedonija, Srbija, BiH i tako dalje. Dakle, to su ljudi koji ne predstavljaju sigurno u ogromnom postotku nekakvu sigurnosnu prijetnju. Dakle, još uvijek su većina ta. Onda su ljudi recimo iz Filipina, iz Nepala. Filipini, oni su isto katolici, znači u mnogim stvarima bliski nama. Tako da ipak tu postoji određena selekcija. Znači ipak planski gledamo ko su nam koji su nam primarni izvori strane radne snage. Pa mislim da je ipak to još pod kontrolom, pogotovo kad to usporedite sa zemljama poput Švedske, koje su otišle potpuni ekstrem, mislim da je to neusporedivo. Dakle, znači Švedska je praktički u zadnjih 15 godina na populaciju 9 milijuna ljudi uvezla još preko 1 milijun migranata. I sad ste došli u situaciju da je Švedska od najsigurnije ili jedna od najsigurnijih zemalja u Europi postala zemlja s najvećim brojem nasilnih kaznenih djela i bombaških napada. Znači bombaški napad. Znači, Švedska je postala danas u Europi sinonim za bombaške napade. Mislim, najveća stopa silovanja u zadnjih 20 godina u cijeloj Europi. Tako, a to je kad govorimo o ljudima koji dolaze iz kojeg podneblja i kako, opet nije politički korektno reći, ali praviti se lud da to nije tako, znači to isto nema smisla. U najmanju ruku nije odgovorno. Pa, apsolutno. Mislim, pogledajte na kraju krajeva, ako ste imali takvu promjenu u zadnjih 15 godina.
Sad, ili su Thomas, Magnus i drugi Šveđani odjednom poludjeli, ili treba gledati, ili postoji neki vanjski faktor koji je tu utjecao. A ako vidimo da je upravo u tom periodu migracija eksplodirala, onda neke stvari postanu jasnije. I to vam je isto tako i razlog zašto te takozvane ekstremno desne stranke jačaju u Europi. One jačaju u onoj mjeri u kojoj mainstream stranke zatvaraju oči pred problemima i onda naravno ako se mi svi pravimo da problema nema, onda će one koji to kaže prvi, on će dobiti glasove. I zato vam jačaju te desne stranke u Europi, jer očito mainstream stranke u prošlosti nisu adekvatno odgovarale na taj problem. Sad se i to mijenja. I Europski parlament je u tom smislu odsklizao u desno. Znači na zadnjim izborima imamo situaciju da EPP plus stranke desnog EPP-a imaju većinu, dok je u prethodnom mandatu bilo obrnuto. Mi još, pazite, u Švedskoj i Finskoj vi imate koalicijske vlasti gdje su de facto na vlasti EPP, znači mi kao umjereni desni centar, sa strankama desni od nas. Sad prvi put, nakon ne znam koliko desetljeća, socijalisti u Švedskoj više nisu na vlasti. Dakle, to očito je pokazatelj trendova, ali ne treba to gledati na način, ljudi su poblesavili, što glasuju za desnicu, mi ćemo njima sad objasniti, izvesti ih na pravi put, nego jednostavno treba adresirati one probleme, uzroke radi kojih ljudi glasuju za desnicu. Slažem se s vama. I evo ovako za kraj jedno pitanje koje postavljam svim gostima. Imate li kakvu poruku za naše gledatelje koji su pretežito mladi ljudi, studenti? Zašto je bavljenje politikom i uključivanje zapravo ovako političke teme bitno za mlade? Pa za mlade ja mislim da su mladi ti koji od EU imaju najviše benefita, najviše koristi. Od mogućnosti studentske razmjene, puno više mogućnosti za razvoj, za zapošljavanje, ekonomske mogućnosti su puno veće nego što su bile prije, obrazovne. Dakle, mladi su putovanja, sve ono što ide već, jel? S tim, dakle, mladi su ti koji od EU imaju najveću korist. I njima je upravo u interesu da i EU opstane, da Europska unija bude bolja nego što je bila do sada, jer je ona najbolji okvir upravo za zaštitu onog načina života kakav mi danas u Europi živimo. I na kraju krajeva mislim da je i u ovom svijetu gdje dolazi vrijeme carstava, sukoba velikih sila, jedini način da male zemlje i građani malih zemalja i pripadnici malih naroda opstanu, da ne budu pojedeni doslovce, je da imaju nekakav okvir kao što je Europska unija. I zato se treba uključiti u politiku, treba djelovati, znači i kroz glasi na izborima i kroz različite vrste aktivizma i tako dalje. Dakle, treba utjecati na to da te politike koje se donose na razini Europe, a isto tako i Hrvatske, budu bolje i kvalitetnije, jer na kraju krajeva upravo su mladi ti koji će najviše osjetiti posljedice tih politika. Dakle, ako vi sad imate 20-25 godina, znači idući 60-70 godina vi ćete biti tu i ono što se sad odluči, to će na vas utjecati u desetljećima koja dolaze. I zato se treba uključiti. Ne treba politiku gledati kao nešto prljavo, znači politici su ljudi kao i svi drugi. Ja bih rekao niti pošteni, niti pokvareni, to je prosjek otprilike društva kakav je, ali ako vi želite da političari ne budu korumpirani, pokvareni, nesposobni, glupi i tako dalje, onda se vi trebate uključiti. Nema drugog načina. Apsolutno se slažem. Zastupniče Sokol, hvala vam još jednom na gostovanju. Želimo vam svu sreću u daljnjem radu, da se borite za naše nacionalne interese. A vama, dragi gledatelji i gledateljice, hvala što nas pratite sve ove godine i vidimo se u idućoj epizodi.